Bias, pitik ka. Ay, darap. Asa ka, boss? Tres de Mayo, boss. May bingkahan. Uy, bigkahan. Layo, biya to, boss. Layo. Ano dito, boss? Patay, no? Saan biya itong rason na niya, eh? Layo, biya to. Eh, tama. QR code, pangayuan ko na yung QR code. Nakay QR code, boss. Kay mag-protocol din na sa city karon. Ah, Oh, patay. Wala kang QR code. Saan? Eh, tama, vaksin. Ah, boss. Nakay vaksin, boss? no, wala. Kaya, bawal ang yan ba? Vaccine? Bawal mo din ang may vaksin, boss. Kailangan kung i-vaccinated dito, boss, gani. Kita, ano